Nah, gospel kat kum Lukas nong bakat frang ka ba lai pusan terter haduk sapulai hang tu nge i ya ujisu ba laong dan ne lapen kat ya we ubamatla ha gospel kum Markus nong pasipau kat sapun san puar ka ya tu ya kerteng jong une umatla ubade unong krong balik singa bu jisu la yai na jan ba ula shong krong bat ula kli de mano ba yai bat habala ya tu ubade jisu ubana Nazaret tukumta unu bre ula perta ko jisu ko konu David to isnei yanga wakumta ula perta seperta kumta hadu ba jisu unta sange dekat ke sapol to kumta ujisu ulah senge bat ulah pha ban wan yalami uta umat la syau anda ulah wan hajan ujisu ulah kili yau ayu pi kwa ngan le ya pi ko kenrat ulah jubab ngakwa ban imat biang te ujisu la ong hau to imat ka jinget jong pi klapen kat ya pi mar kumta ulah imat bat ulah bud ya ujisu tak ba aingu yau blai ti kene kede kepala jia ha une u nongkrong uba matla bat ke ikba ni don kam pan puson hang ne kede ya kene kawai kumta ujisu ula sange parula pawan yalam ya utau matla syau ke ikba penlong ujisu ban pawan yalam itu matla kadau kalong kajinget jong une umat la Bartemius hato ngi don na em kajinget bunsin ngi duai Henry ngimyo na marbalay ngi duai om na kadonot om na kajinget om na kajing syania dito ngi duai in perta sa jisu ukon jong ublay baim kum une u nongkrong ubamatla kenang bo jisu un sange ujisu un sange un kta pan penkat ya pi yangi yano uba don kam ya kan ke jing kta jung jisu ada ke jinget pe ke jing syania bat ladang idon ya kan jinget pe jing syania ka bor jung blai ka bor jung jisu de ngin sayok ya kan ke jing kat de dongin long kum Bartimius uba manla uba don jinget